Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras si amin papagayam. Inta iba sa Timoteo Kapitulo 11, versikulo 28 aging 30. Umay kayo kanyak, da kayo amin anabannog, kan madagdag sinan, kat paginanain kayo. Alaan nyo ti sangul ko, kat sumurot kayo kanyak, agsipod ta na emma, kan napakumbabaak, kat masarakan yun to ti inana. Bano papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Ay, buisit talaga. Apay manan nga ungot kaya, bakit? Agbuy-buyak iti teledrama, ngam brown out kit din. Saan kan nga gungot Awan mo't makinbasol iti dayta. Kunak mo't ngamin kan ka gumatang ka iti generator tayo. Siyak man tinakita mon. Pudnomot tasabali ti pangigas-gastusam iti kwartam. Mangrugi ka manan. Day talugan mo akarag-karag, agkaraperde. Panawan ka man lagan, tayo nakaagtrabahon. Sige, panawan dak. Hay! Puro kayo amin malas! Lakay, kita mo, naglalang to dagiti masetas ko. Owan nga rod. Umay dantuman ket din gatangan dagitaan. Ni parisani day diya. Sumragan iti trabaho na. Ay na, nangag kumat ngagbinbinog kaw damanan itay ka ni Mari Brenda. Nagapadaman siguro na. Kastamot kami ni Mari Brenda. Inaldaw, anapudot ti ulo na. Apay nga ta. Kompormimot at ipagungungtan na. Ay, naimbaglakit din. Ta saan ka akaskan ko na? Bakit? Anya ti araramidam dito Ni manang Brendamet. Umayak lang makimerienda. Hoy, dayta na nga nam. Inawam, ha? Wen manang. Amom adyak kaya tinarugit abalay. Umay kakit din agwara-wara dito balay ni? Oo na yun. Itak lang nga may pumasyar dito. Kastapay ti ibagam. Oray saan kayong umay agpaspasyar? No puro kayo amin perwisyo? Buiset! Dengdenggak ti panangap-apam ka ni ading mo itay. Kasano? Umay laang mangan? Ha, mangirarit! Imbag ko man agbigat sakbay asumrak. Ay na, di ka kat agyaman ka dagita akakabsat mo. Tao may da kabisbisitaan, uray no kastaan nakaungungot ka. Ay! Oray saan dak nga umay bisbisitaan? Mangagpay ti karuba ti panagsasaw. Apay di ka mabain? Apay, pagbay na kumangay! Di mo latultuladan ti karuba tayo ani Darlene. Nakaananos. Awan pa'y mangag mo arik. Ay! Di nakipadpada iti sabali, ha? Ta di mo ammo ti rigat ko dito pagtangan tayo. Siyak amin ti agtrab-trabaho dito balay. Iso asahan ka nakariririya kasta. Kita ka lang man na makiinom Ay, uwan pare. Amom, umapalakan ka. Taman nakaawat ni bakit mo. Day tama ti pagyamyamana. Ta nakatumpo nga itinasingpat nga asawa. Ni Brenda. Nangiwat launay. Naduma-duma ti ugali ti tao, pare. Ano sa man ni misis mo? No basta ti ugali na. Ungat nga rod nga ungat. Ni Darlene, uray ka sa no ti kinariga ti panagbiag. Pagbalinan na lata, kasla na laka. Biliba ka ni bakit mo. Kasla di na amu ti agungat, pare. Agungat matsag paminsan. Angam, para ken kwa na, maala itinasayat asaritaan ti sana pagkinaawatan. Dayta! Dayta ginom iti arak ti paglaingam. Italang mo't na bakit. Iso di pa kay bibusan ti kwartam. Inintrigak mo't amin kan katisweldo. Ay! Makauma kayo! Sika bakit? Amok asika ti nagibalang iti basura diti arubayan me. Ay, di kag pabasol akas ta, Brenda. Asino pa'y kumati agibalang no di sika? Saan nakakaskan ka adin ammo ti mang respetaw? Ha! Sakbay a respetuan ka. Ipakitampay nga umuna, nurumbang a marespeto ka. Di kag pabasol akas ta, Brenda. No di mo kaya't nga idarom ka. Sige! Agdarom ka! Apay ti kunam, mabutangan! Nakiap
Napamanan ni Brenda di takaaruba tayo, lakay. Asino man yung tinapa na. Yaman bakit ngaglakla ko iti merienda? Anya? Kat naman nakiapa matlang day, Jay. Agpadadan Ay, nandiyan nga tinagapaan da. Jay kano basura. Ha? Apahan sama to ni Brenda ti amin nakaruba tayo. Ado nga ron tinakabuya iti pa nagsinsin nung batda. Basit la abanag, padakkalanda. Ni Brenda, ti saan na nga amo ti agpasensya. Talaga kasta ti ugali day, Jay. Agparparikot nga rod ni lakay na. Gapoy ti kasta nga ramid ni bakit na. Awan to pa yan, karuba amayat a makikadwakan kwa na. Jay, madi nga ugali na, ti makagapo. Umay ka balay, boy. Di ka mo't umayan. Naungot-mot nga ni Manang Brenda, Manong Ted. Paspasensyam ka din ni manang mo. Ungot lang ungot. Sa una la day, Jay. Manong, imbag man ta maanusam ti kas yung ugali ni Manang. Anya nga rod nga kat asawak nga rod. Napapabainan nak tumot lang ni Manang Brenda. Nasaysayat lang ang adyak mapan ijabalayo, Manong. Inton maminsan, idagasandak tumanan iti merienda nana. Ma'am. Darlin latan tiyawag yu kanyak. Imbag man tanaanos ka, Darlene. Saan akas kin ni Brenda kaarubam? Nakaung-ungal. Awan rason tapno agungetak, nana. Tijak kayat nga ugali na. Agpabasol latan. Kasla iti na minsan. Pabpabasulan nakit din ang nagiwara iti basura iti arubayan da. Wan nga rod, nana. Nakitak day tapanagapa yo. Iso amanipod ide. Saan akon alumablabas di tabalay da. Pasensyaan yun ni Brenda, nana. Ay nabalasang ko. Saan abasta-basta ti agpasensya. Numuna tawan amok abasol ko. Isumet lagayam nga awan apulos ti gayam na. Takas tagayam ti ugali na. Agawid daksan pare. Adun tinainom ko. Ito'y kapay. Apay, kas lamadanagan ka. Agkaruba talang mata. Ang bumata ni misis ko, pare. Birthday kita, pare. Narigat ang makaawat, day, Jay. Nay. Agawid kan! Kunakon kahit. Mare Brenda. Birthday kita. Iso nga inawis ko ni pare Ted nga ginom kami. Awan bibiyang ko! Ted, agawid kan! Mabalin na madamdama. Tasi naglagang mo. Basta agawid kan! Inakon, pare. Happy birthday latan. Sige pare. Thank you. Time may ka. Ay na, kaasimat ni pare Ted. Bugbog kawan damanan. Ay, awan nga rod. Unay mo't day nga asawa na. Di nala kayatan ang makikaruba nila kay na. Sa baling nga rod, ti panunot ni bakit na. Imbag man ta makaturturog pa iti kastangar aramidan na. Ay, nagalas ti kastang haramid ti tao. Isuasi ka. Di mo tultuladan day siya. Mari Brenda. Lumlumtag mo't dagita matam. Amomon. Anya nga min aya ti pagungong tam akanayon. Ado ti problemak. Amo mare, uray siyak, ado mo ti problemak. Mabambanog ka akanayon. Sana makangkangag ti unget wano bukkaw dagiti kapamilyak kanyak. Siga, tanaanos ni Iking. Ay na, depende iti pananghandle tayo dayta mare. No awan laket, basit labanag, agong unget ka. Ay ma-stress ka talaga. Kasta ka diti aramidam? Wan mare, iso man kami nga agapa kanila kay ko. Da kayo, inaldaw ko amangag nga agapa kayo. Naanos mo't nila kay mo. Ngam, no apay, akanayon mo nga apaan. Sumrak ka na iti trabahom, lakay. Wen, Nakaluto akon iti pamigat. May kamanganan. saanan? Ted, Mga anak tulangan iji kantin. apay alimamiis kamot rin kanyak. Saan ka di akastoy ti kayat mo? Saan, Ted? Respeto na kumamot, Brenda. Day ti kayat ko. Ha? No di mo kayat ama umaaken ka.
agbalbaliw kan. Sapay ko ma. Tawan ni Manang Brenda dito'y balay da. Taka nagtikayat ko akanan i Jeref da. Inayadat ti Magna. Boy? Ha? Manang? Apoy, nagna. Agawid akon Manang. Apoy nga agawid ka, Dagos. Mabisin ka ay, ha? Manang. Ala, ingka mga noan niya ti kayat mo akanan. Madama nga min ti panaglaba. Iso ama kaamukan, ha? Manang Brenda? Ado ti tinapay iti kusina. Lukatam jay ref no kayat mo. Kanam ti kayat mo akanan. Inton maminsan, magnaka iti ruangan, ha? Saan adita likod ti pagnaam? Tama nga no matinag ka. Uwan Manang. Sige, taituloy ko ti lablabaak, ha? Sige Manang. Apay nga eh. Simingpot mo to ni Manang Brenda. Milagro. Merienda! Merienda yo dita! Gumatang kayo! Merienda! Ay sus, apaan naksamanan day takarubak. Ay, partakak timag na. Nana, gumatangak iti lakom a merienda. Ha? Igatangak man dagiti anak ko iti meriendaan da inton madamdama. Ay iwan Brenda. Nana, pasensya ka kumakanyak idi. Ngamin, inapapa ka gapo iti basura. Ay, awan day jayan. Nagulong ngamin di panunot ko idi. Ngam ita, naka-ameris akon. Kasta ka di balasang ko. Wana na. Gumatangak iti lakom a merienda. Kat inton bigat, umay naktumanin lakwan. Ta sigurado, magustuhan to dagiti anak ko. Ginulpin samot ni Brenda tilakom, Nana. At dapay nabati. Itaman pa yan nakaisa masimabat kan ka ni Brenda. Nakaamiris ka nung aminon. Kat nagkid daw iti dispensar kanyak. Ne, nasaya at mo't ano kasta? Amangan no kinasarita nila kay na. Uno talaga ang napanunot na. Ama diti ugali na. Kat day tatiga po na. No apay nga umad adayo dagiti tattao ken kuana. Jakmatan mang mangag ngagbimbinog kaw dagiti agasawa akaruba. Asino akaro ba? Da Brenda ken Ted Nagbalbaliwan ni Brenda. Kasta ka di? Wan, kanayo na nakaisom no kasta masabsabat mi. Saanan nga snab lakay. Mayat man. Kan adun dagiti karuba nga umasasidad kan kuana. Nasayat mat. Tanakaamirisan ni Brenda. Umayak man makikaaruba, darlin? Ay katuan No kastoy amalaman, awanan kar aramidan tayo. Iso nga oras matan atap nagkikita tayo ababay. Wan nga rod. Agsasarita tayo man ket di. Imbag lang nga agas ti bannog. Wan nga rod, Kat bayam, inton sumaruno. Siyak tumot ti dumanon di tabalayo. Wan amare, welcome ka iji balay. Di tay kumapagbalinan a komplikado ti simple laeng abanag. Iti kasta, maliklikan ti kanayon a panagpodot ti ulo, kan stress. Papagayam, ditaan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.